tak su ngai ho zo si la bon chaw ni tak pha tu ni tarik som ni le ni tha thani February kumsa ni la som ni lenga ni hui ni tak su ala ngai hom ki ti mul vai phe RC relief camp ki khak pi dan hi lo hi puitu gi num igam sungu lo hitam nume chapanga lin aneu te hole tek si khen khat aumun jite ho chun banglunga gel dingu puitu khat hi le volunteer ten me thalanga awom phengu adole inammi pi te anga iom phengu do ngai hi volunteerin me thalanga igam sungu ahum bit golun puitu khat hi le milin milal te le sipai te anga inammi pi te sial khunga in alang hi USA President Donald Trump in Syria ki pat USA sipai te lak do ding again zo nungin thakhat le chinai lawa Israel sipai ten Syria army outpost haksagi ala bol dok manui jimun te chun chen na in ding quarter le command center thak le ala bol dok kidui Israel army ten Syria government masa military munte a Israel army te nading ala bol dok kidhi Israel sipai ten mi pi te king pan pina ala donun population survey le ala donui USA President Donald Trump in Syria ki pat US force te la do wedding tin againin Israel in mun poimo na cheng alu le boina loading dan akigen hi akigen bena chun President Trump in le Israel na sepna hi zathu jelding hi danin le akigen kit hi gamlin nam i tak tak hi le pui du ten mi pi te sum tuk sak lo government sum atuk do di we hi Ministry of Development Northeastern Rigona 5915 crore omin Ministry a hileste sunga ma son na dinga thil ki bol dok suk beating ai theina dinga pui tu tina hi kumsani la somni lenga le kumsani la somni le guba budget 591500 crore an yui jite chu hile territorial autonomous council le thil poimo dangdanga mat dinga hi union budget a kumsani la somni lenga le kumsani la somni le gupa RS 822 crore ko ye hi Northeast Special Development NES IDS adinga union budget kumsani la somni lenga le kumsani la somni le gupa RS 24800 crore ko ye hi NES IDS le union cabinet in January kumsani la somni la thuma phu do hi territorial council DTC adinga 50.00 crore ko ye hi Karbi Anglong Autonomous Territorial Council KAC adinga RS 50.00 crore koima hi Dima Hassan Autonomous Council DHATC adinga 60.00 crore ko hi Prime Minister Development Northeastern Region nuya kumsani la somni lenga le kumsani la somni le budget 2.296 crore ko hi 8 hingtang mi tia adinga state sunga budget ki bol za da hi le 13.39446 crore ko ye hi kumsani le somni le kumsani le somni le nga budget 12.12224 crore hi pungna hi le 1.27222 crore takin na pung hi ministry civil akipat any state fine 2.3997 crore ko ye hi kumsani le somni le kumsani le somni le nga budget 20197 crore hi Family Welfare adinga 730070 crore ko hi Jibana chun Center Ministry 54 akipat GBS ki koi kumsani le somni lenga le kumsani le somni le gupa 10583328 crore ko hi kumsani le somni le kumsani le somni lenga 1008933 crore ko hi Manipur PR umnunga padin akhat veina dinga Manipur Governor Ajay Kumar in tuni chun kangui ve thakna nei hi kangui district mot bunga presidency college muna IT center khat hongdona anein jizo chun kangui DC office muna agam sunga CSO hole DC le SP pangna in ki hona aneyui jizo chun KJC Kukizo Council puituhon memorandum pikna aneyun Kukin Beach Hills KISH president thangmin lin kipgen le memorandum pikna alanei kidin ko tu thathenga thanglin kipgen le lamin lun tenin le nampuna sil sakitui tuntaga dinga ji chanchun news ingai thak thi hin tin entertain bon umnum le mangpha